Pozdrav svima moje Milani i ovo je 15 načina kako iznervirati cimera druga, to je Strajka. Number 15. Spojlujte mu film. Ja u Hobita trećeg pogleda, napokon. Šta će zmaju raditi da ne vidim se? Šta radiš? Evo, od čipsa. Kakav čips? Šta gledaj, Hobita, treći dio, a? Ovo ja sam već gledao u kinu, bolan, znaš koliko je glupost, bolan, u onom drugom dijelu ga ostaje na kraju, Bog zna šta misli da ću raditi. U prvih 10 minuta ga ubiju u trećem dijelu, znači onaj bar ga cijelom crnom strijelom ubije sa tornja. U prvih 10 minuta ubiju zmaja, poslije znači onaj što ga zval Nekroman, onoj cool, bolan, onoj se pravi Sauron, Gandalfa ufati pa ga na kraju spase, bolan, slušaš ti mene uopšte, koliko je to glupo? Mrš! Beri ti film, neće ga sad ni gledat, eto, neće ga ni gledat. Mrš, izube, izlaz! Number 14. Gasite palite svjetlo i govorite dosadno mi je, dosadno mi je, dosadno mi je. Srce samo. Srce samo. Što? Pa ne vidim pisat. Nemo me zezati, šta ti? Evo, pogriješio sam. Pa nemo me zajebavat! Pogriješio sam, evo šta su radio, sam moram sve pisat ponovo, je vidjeti list, eto. Dosadno mi je, dosadno mi je, dosadno mi je, čovječe dosadno mi je, kako te da pisat me dosadno mi je, mogu li... Više mi nije dosadno. Number 13. Iznervirajte ga kada je već onako iznerviran. I puknite ga nečim u čelo. Buraz, kakvi su ovo računula, šta je ovo? HDTV. Discovery, kakvi? Brazis, šta je Brazis? Jesi ti gledao porno filmove, šta si ti radio ovdje? Šta sam uplaćao? Dokumentarni. Dokumentarni. Jesi ti lud čovjek? Treba poplaćati ovaj račun za struju uvijek, gledaj čovjek. Brazir su dokumentarni. Kaj ti koliko su pare, paz, paket ovaj... O jebote, super. Paket... Što mu udari, Jana? Komarac. Komarac. Ode. Ja budale, brat. Kako ćemo mi ovo placat? Daj mi reci, paz ovo. Struja... Pa ti si... Koliko struje potrošio? Jesi dosadan ovaj komarac. E sad, lijepo. Nek ti komarac plati sve. Evo pa čokoladom mlijeko. Komarac. Jebao svoj sestri komarac. Number 12. Kada vučeš cijelu rodbinu u kuću, a moram sad vam spavati. Šta fali? Aj jebote. Ne prelazi ovaj jastuk. Tu. Što nisu nas sjeti? Ajde gasi bok se dostati. Da sam se uvukao u krevet, ajde. Aj nemo me se gasjetko. Da nabistim alarm sutra. Moram u 3 ustaje da radim fakultet. Aj je sunce. Lako noć. Lako noć on. Gasi! Gas to! Kakav je ovo? Kakav je ovo? Što stavim se u sada forma na ti? Koliko sati? Ugljubim ti vam je ladno. 3. Si ti normalan? Ajo, još 5 minuta. Još 5 minuta. Ajo, je. Šta se vrcaš? Gasi! Evo. Evo sad idem učiti. A još 5 minuta. Još 5 minuta, samo još 5 minuta. Evo vrati. Evo idem za 5 minuta. Izraz! Ovdje ako tvoje tetke. Alo, ej! Alo! Number 11.
Evo imamo duhovku, pa duhovku, pa! Brzo, duhovku! Gdje, da vidim. Number 10. Bože, sačuvaj šta mi radimo. Sad mi više da... Šta radiš? Šta radiš? Bože, ti sad. Ne, 5 minuta, ti ne. Kod mene. Number 9. Kada je buka uzmete... Hoćemo ovaj ora nastrano. Smuka do ove budale. Cijeli dan. Šta ti radiš? Ništa, aj molim ti bacu, smeći muka me nekako. Muka, a? Cijeli dan nisam bacio se dobro. Muka. Vidi, aha. No. Fuj, smrade, jedan... What the fuck? Number 8. Šta radiš ti, čovječ? Uskoro. Ti da vidim. What the fuck? Number 7. Zašto je da 10 maraka? Ako kaže da ne da 10 maraka, onda uzmite i recite mu da mi nećete više pišati u kavu, ako on da 10 maraka. Evo kapica. Ja moram uvijek kuvat. Nekada znam skuvat. Dajte mene poslije što ja te kuvam. Sklonce, da stavim. Et sad, ne znam gdje sam stao. Još čovjek nadršan glas. Čekaj. Dobro, vam ne. Uzim popit. Treba mi 20 maraka, danas moram ići u grad. Vajda je ostalo od računa. Daj, 20 maraka. Treba mi stvarno 20 maraka. Moram ići u grad isto. Daj Nema toga ništa. 20 maraka, čovječe. Što ću ti ja dati 20 maraka? Ja dam 20 maraka. Pa vajda je ostalo od računa nešto. Nije ništa ostalo. Ajde čovječe, daj mi 20 maraka. Nema vajde, nema toga ništa. A jako daneš 20 maraka, prestat ću pišat tu kao svako. Number 6. Oreva ninja, tate bajo. Šta radiš ti, čovječe? Ne vidim ništa. Pa skin to s glave konju, jedan, naravno da neš vidjeti ništa. Number 5. Uđite u sobu i govorite zmija i onda mu recite šta mi se dolazi. Rajko, zmija! Gdje je bolan, gdje? U tvojim gaćama sigurno ne. Number 4. 3, 2. Nećemo raditi, jer... Sam morao isključiti i sada... Number 1. DNK. Haha, ha, ha, ha. Ljepota. I to bješe DNK dlaka od našeg potonulog Rajka.
Šta ću, ne? Može. Srce nešto beži fokus, ajde. Može. Ne barkajte u garonja. Ne barkaj garonja. I tamo kod stepenice. Ja kažem. Žderi, konji, žderi. Sve sam ja sjebu. Jesi, Sve sam ja jesi. sjebu. Evo ugasi se. Aha, sad je crkvu. Sad, eto, rekao je haj. Rekao je no card. Pa i nije karci. Kartica je ispala, drog mu je ispala. Sjebo je mikrofon načisto. Noisa ima puno. Fuj, je smrdi nešto. Daj ruku. Jebote se. Kakav kreten. Kakav kreten. A snimalo je sve. Jebi. Sad će ovo biti. Da zajebam majka. Što radiš? Što radiš? Pa to nije ni moguće. A jebe ti sve toga.